ji ber namaya pêşengên şoreşê baş temaşevanên hêja careke di xelekê kenû û carek henû em li pêşberî wana temaşevanên me di vê xeleka me de em hatine Akademiya Hêzên Komandos Akademiya Şehîd Birûz ki botan dewreya Şehîd gel hat Kobanê em ê bi hev re naskin gelo jiyana wan di hundirê vê akademiyê de çawa ye perwerdeya wan çend heyve û perwerdeya herî bandor li wan kiriye çi ye di heman demê de mijara me ya sereke ew e di vê dema dawiyê de êriş li dêra zorê çêbûn digotin ku ev êriş di nava Kurd û Ereban de ye em ê naskin gelo hêzên komandos vê yekê çawa dinirxîne dikarin em bi hev re derbasî nava akademiyê bibin. تماشاوانên hêjan ha ciwanek li cem min e ew bi xwe Ereb ama Kurdî jî fêm dike em ê pevreyê nas kirin ez ê pirsê xwe Kurdî bikim ya ew bersiva me bi Erebî bidin dem baş dere أهلا باش çawa ye صاغ em karin te nas kirin أنا الرفيق زياد حسكة serçava tu jî tevlî vê perwerdê bûye ev çi qeyse hûn vê perwerdê dene صارنا تقريبا شهرين بأكاديمية شهيد بروس عم ناخذ دورة سياسي عسكري حاليا نحن بالسياسي عم ناخذ دروس سياسية perwerde baş derbas ايه دورة كويسة عم تمشي kîjan derzê bandor te kiriye في حرية المرأة فكر وفلسفة القائد هاي الدروس عم ناخذها طبعا çima taybet em bijin dîroka jinê bandor te kiriye tesîr te kiriye تمام كان عندنا طبعا فكر قبل ما نجيلون على البرور ده من ناحية المرأة أو حرية المرأة طبعا القائد يعطي حرية المرأة فكرة طبعا تحرير فكر المرأة berê tu tevlî nava xebat bibe te çawa jin didî والله كنا مثل ما نقول بصراحة واحد يحكي واحد يتفرج عليه كان بعين صغيرة يعني ما يعرف ايش هي حقوقه هلا تغير طبعا في دروس توضح لنا كثير شغلات niha çawa nerîna te jêr çê بالعكس هلا في مثل ما تقول تساوي الجنسوي هلا يعني مثل ما نقول في تساوي الجنسوي بين المرأة والزلمة berê ji xwe ev demek li dêra zorê şer derketiye û got dibêjin ev şeraya di navbera Kurd û Ereba de ye tu wek ciwanekî Ereb vê yekê çawa dibêje çi dinirxîne تمام هلا بالنسبة لكثير قنوات إعلامية عم بتطلع عم بتقول فتنة هي بالأساس ما هي فتنة لأنه ما في شيء بين العرب والكراد هي مجموعات مسلحة اجت من ناحية النظام طبعا هي عملية مدبرة قبل هالوقت هذا اجت من ناحية النظام ولهلا يعني عم بيدعموا المسلحين بشرق شمال سوريا جوا بالدير الزور bangawaziya te ji bo ciwanan çi ye ciwan çi bikin li beramberî van êrîşan ev êrîşê got qewmin ايه تمام هلا نحن نحب نوجه كلمة للي عم يسمعونا إن كان كرد ولا عرب يعني ما في من هالشيء هذا طاول يعني من طول عمرنا متعايشين بيت عربي بيت كردي يعني بجنب بعض بنفس الحارة يعني ما من يومنا نحن عرب وكراد بين بعض يعني tamam em gelek spasiya dikirim serkeftinê jê re dixwazim صافي dem baş dere دم باش اول çawa ye باش نسباش شلون sabê em karin te nas kirin ناویم مراد سریکانی serçava çi ku derê سریکانی serçava ji xwe tu jî tevlî vê akademiyê bûye destpêkê ji me re behsa perwerdê bû perwerda we çawa derbas dibin اول راستم درس خونی سیاسی دبینن جمله ایدئولوژیک ده
Yani dersime baş bir derbastı be. Rojane zaten rojba baş Ahmet Hatay var baş Ahmet'e. Dersime ne ha siyasi ve askeri ama de beşe siyaseten. باشە سبێ دەما هەمڕادبن ڕۆژ باشێ سلۆگانێک وە هەیە Slogana me yan serkeftin ve an serkeftin. چما تایبەتم بێ سلۆگانی Çünkü yani netava demokratik dik dema me dest pê kiriye her tiştê me bi heqê yani em ne wek dewlet nîdinin ew em bên tiştna bi zor yani yan serkeftin an serkeftin. باشە دەرزێ باندۆڕ تێکردنە هەنە Rast ava dersê bandor mikirine em karin bêjin dîroka pekekê rastiya serokatiyê rastiya xeta jina azad e. Di dîroka pekekê de hevalê menî serkeftin kirine yani hevalê menî serkeftinî bi rastî zêdenî bandor bûne. Xeta jinê de em dikarin bêjin heta nîvan salanî berî serokatî derkeve jina bin desthilatdariyê de û me xeta wê jinê nas kir bi rastî em zêde bandor bûn. پەروەرداوە تەنیا هەواڵی خۆردن هەواڵی ژنجی بەر Hevalê xort. باشە tu وەک جوانێکی گرنگیە پاراستنê ji bo te çi ye Hava rast e giringiya parastinê ji bo min yani gelekî jî giring e. Yani ne tenê em bêjin parastina şerek çêv em tenê parastina welatê xwe bikin. Em parastina dayîkê xwe dikin, parastina çanda xwe dikin, parastina zimanê xwe dikin. Parastin çikî giring e yani. بلێ هەڤل مراد نهاش خوا ئەف دەمەک ێریش دەرکەتن لێرا زۆرێ دەبێژن ئەف ێریش ناوەرا کورد و عەرەب ئادەیە یعنی بێژن وەکە چاوا دە 2004 de ئەو بویێرا لە مەلعبە دوازدە ئادارێ قەومی دیسا گوتن ناوەرا کورد و عەرەب ئادێ عینێتش ئێدل دێرا زۆرێژی چێت بە دوێیەکە چاوا دنرخین Hava rast e ev yek bi destê em dikarin bêjin bi rejîma Sûrî jî û dagirkeriya dewleta Tirk jî ev wekî tevliheviyek e. Yani netewa me netew demokratîk e. Ti carî me cudabûn nexstî orta xwe hevalê menî Arab. Yani ji hevaltiyê em hevdû wek bira jî dibînin. Tişkî wisa ez neyqînim ev tenê fewdalîzm e tevlîhebûnek biz ji bo navbera Kurda û Araba derxin. باشە سوازم ناس بکەم هەڤالتیا وەت هەندێ vê akademî de çawa derbastî be yani ev akademî tenê hevalê xort Rast e hevaltiya şoreşgerî ye, hevaltiya biratî ye. Yani em birihin bi hevdû raziyên, bi hevdû radikevin, em dû xew dikin, hevdû re dixwin ve dixwin yani bêtirî em malbatê dibînin em bi hevdû re dibînin. Bi rastî hevaltiya me hevaltiyek giring e herkes jî nikar vê hevaltiyê bike. Di dawî de tişt dixwaze ji bo ciwanan bêje bangawaziya te ji bo ciwanan çi ye ev êrişê goçê dibin dixwaze ciwan li beramberî van êrişan bisekinin wê çawa bi beramberî wan bisekinin Hava rast e ji bo ciwana em dikarin bêjin ji bo ciwanê menî ji derketina Ewropa jî ciwanê me derketina Ewropa jî lazim werin tekoşînek mezin ji bo welatê xwe, ji bo namûsa xwe, ji bo zimanê xwe bikin. Yani hetanî li derve bin jî zerara wan li ser wan heye em ji bo wan dibêjin yani. Wekî em ciwan em li vê dera Rojava de em de bêjin parastina xwe dikin, em ji bo şerê serxeta jina azad û netew demokratîk em şer dikin. Banga min ji wana yani xwesteka min ji ciwana re werin tevlî bibin vê şoreşê tekoşîn bikin. Ez kam vî tiştî dibêjim ji bo ciwan. belê heval murad em gelek spasiya didkim serkeftinê ji we re dixwazim Serçava. Hevalê bargiranim, hevalê şoreşvanim, hevalê şoreşvanim, hevalê şoreşvanim. Hocanê gelevin de sendamê Kurdistanim, ez dengê Kurdistanim, endamê Amedyanim. Warê merî Kurdistan, jo weşit kim helbestan, jo weşit kim helbestan, jo weşit kim helbestan. Em ji Kurdin ser bilindin, Kurdinli ser bilindin, Kurdinli ser bilindin, Kurdinli ser
کومک شکر جلالی گلیم هر روز آبا کومک شکر جلالی وز حیران وز سرک گرد و غان شکر جلالی وز قربان وز سرک میارا شکر جلالی وز حیران غزالی گلیم گلیم جلالی گلیم جان غزالی گلیم گلیم جلالی وز حیران دم باش داره دم باش و خیر چاوایه صابه خیراتنا بس بس امکان انت ناسکن ناوی من وجهان چکجین سر چاوا ولی جنا تشکو داره اج باجر تمرین سر چاوا ام تجي ناسكن دم باش داره دم باش چای باش امکان انت ناسكن تمام نوم حيدر عفرين رجع عفرين سر چاوا صح. هول حيدر تتكرش مرة بشكل دست بكي بحثة أكاديمية بكم پرورده و چاوا در بس هرده من باجر بس تو دست بکی پرده اماتن پرده دست بی ما پرتش رو بزاتو دیروکه پورتی بی راستی سرکتی بی سر خط جنب بزاتو و حتی نکم درسی آده بینن انجام مجی گرتی زاتو نامورین جم تجي هولو جلا پرورده و چاوا در بس دبه اون چون کس تواندری وی أكاديمية دنه براستی جوا کشمر شو ام چلو یک حوال نوا قدمی دنه هم هولی خورد راستی همی حوالی خوردن حوال جن تدنین و کم بجن واقع میسون گوته درسادن راست وک ام بجن دیرو کاجنه شو دست بکم در باسی قدمی بون راست بکی دخوازی یک مهبو کم در باسی قدمی ببین وک جمله فکری ده جمله ایدئولوژی ده گام بخوازن ده خال پیشخم بخوازن ام ده دیرو کا کردستان ناز بکن بخوازن چوا کردستان هاتی داگر کرن سدم چی هاتی داگر کرن ام بیژن راستیا سروکاتی چیه زارگبونا خود چوا دست بکر راستیا پارتی چیه چقاسی حوالا اشکنجک شان چقاسی حوالا زور زحمتیک شان حتی گو پارتی رو حتی ام بیژن سالا 2023 حتی نه چوا بردوام که زور زحمتی حتی گو گش بیاست کشان پرورده تایبت باندور دکر و ایرو پرورده و سر چمو وەک ئەم بژین ئیرۆژ خۆ پەروەردەیەمەش خۆیان بژین پسگرێکی ماڵباتێ یعنی ئەم چاوە بژین ئەم بژین سیستەما ئاگۆ ناودەولەتی وەک ئەم بژین سیستەما یا قاپیتالیزما یا ئەم ژێر بژین بە عەرەبی ژێر بێن حەداسە ڕاسمالیە ژی وەک ئەم بژین یا ژی تەبەقاتێ برجوازی یا ژی ئەم بژین سیستەما گو دەولەت چاوە سەر چلێنگە هاتیە ئاواکردن çi xwastin bandoriya xwe ser malbatê kiriye wek em bêjin xwe serokatî pênased dikin malbat wek dewleta biçûk e yani çawa wek dewleta biçûk wek em bêjin yanî dewlet zordariyê ser zilam dike zilam jî zordariyê li ser jinî jî dike ew ji bandoriya xwe digînin zaroka bi rastî tu bêjî nebêjî wek em miletê rojava ji xwe em jî girêdayî wek rojhilata navîn yani tu bêjî nebêjî ev sîstemekî berî 5000 sal hatiye avakirin yani ava zihniyetek yani li pêşketî yani em bêjin nebêjin ew ê pirsgirêk di nav malbatê derkevin em bêjin belkî rast e belkî îro roja 11 sal ev şoreş li rojava heta roja îro berdewam dike li hember wê berxwedaniyê li hember zihniyeta faşîst yani em bêjin nebêjin yani çawa yani pirsgirêk hene ne gotinê ne ama kêm bûne ne eynî berîne برای شورش آن ها دعوا کردن برای که دی پرسیده کیم دبن هر کوچه کیم تر دبن برای چاوا bu mesela çawa jindi dizin دی پرسیده پر درد erê rast yani çawa yani xwe em bêjin yani niha ev tiştekî yani em bêjin li hemû derê heye mesela rojhilata navîn giştî dijî û bi taybet di nava rojava de yani dibin sîstema a em bêjin sîstema old wek em dibên old dîn dibin sîstema dîn de xwe em bêjin wek eşîre wek malbat wek mal jî pir girêdayî olin dibin sîstema old yani çawa yani em bêjin mafê jinê ji dest hatibû girtin em bêjin hurriyet azadiya fikir azadiya fikrê jinê ji dest hatibû girtin mesela jin hatibû dagirkirin jin xistibûn em bêjin xistibûn mangakê de wek em bêjin derdora wê qapat kiribûn yani çawa yani doxme yani tenê pêşiya xwe de dî yani di wê derê de yani tenê pêşiya xwe de yani çi yani wek em bêjin yani çawa mevçavekî biçûk li jinê din yani wisa insanek bêhêzê wisa insanek yani gerek em bêjin karê wê gerek di malê tenê de bê gerek zaroka tenê xwe dî bike niha rast e piştî şiro jî dest pê ket yani niha jî di vê derê dê piçekî asta zanistê jî çêbû yani mere dikarî bêjî îro ro yani wek em bêjin dîroka jinê de yani pir hevalê me jin êgo zor û zehmetî kişandin li serê çiya mesela haqa salî wan berdewam dikin tekoşîn dikin berxwedanî dikin li hember zihniyeta zilam û hember zihniyeta a navdewletî a godayê ava kirin ji xwe em bêjin yani rast e di vê derê hanî nasbûna me pir wek ji wek jinêr çêbû ya jî wek em bêjin hevalê me jin êgojiyê xwe di nava
hêzê leşgerî digirin ya jî ego qada civakê digirin yani pir naskirina me ciwan re çêbû yani rast yani rast wek hevalekî jin karî ro em bêjin karî heta gorakê sîlah jî ji bo got mafê xwe biparêze ji li hember sîstema dewletî jî bisekin û heta ji mafê wê yê got karî bi welatê xwe jî biparêze. بري أمورين جمتا دما درباسي پرورده بو داخوازاته و درباسي پرورده به أکادمیک وسال درباس تازه ما بزاته من چابا ما پیش نیویورک اما ده پرورده مگم پرورده پیشکتنی که خود چیکن زاته بيش كدنا كيجان بيبا ملی رخصتین زاته هم چون دیگه ناسکن دیروکی مثلا زاته پیر من جماعت من دیروک ناسکر من هرتش ناسکر فکری سر کوپو من ناسکر زاته پیشم جعفرین چهار عفرین درکتن پرتشات غیروندن نه اک بری بی ما زاته راستی خطی سرکتی من ناسکر دیروکی پیکی من ناسکر دیروکی کردستانی من ناسکر سر خطر که جن من ناسکر زاته جن بری بین دست بی زاته پرتش هی من زنی ما درصد پرتش رو کرد تي وقت جوانا كيش خوام جه خوا دنا هزن كوماندوس دكره شكن كي درباسي خباتي كوماندوس بي دستپکی کماندوست شب جو وقت آوا بی زاته فتره من فوج بی پیشی دستپکی زاته خواسته که میگه اول نیخوش کمات درباسی کماندوس بین و حتی نکام سروی خاطر مش باشه پاراستن اجبو کسایتی ته چوا ته چوا پاراستن نرخینه پارستن زاته باش نرخن زاته و کسیتی من پارستن باش بگیرن در بگن زاته برای که پرادو بريا پروردار برای پرادو زاته هم باش بگیرن و انجام که جای بگیرن هم چفر دنجان گله خودی برای و بگی انجام که بگن و نیخوش کن در بگن زاته بیا که دیدی او نو بی حتی تو نیخوش که در بگن رای که دوغرا در ها نرينا ته چیه درباره بیده ته چوا پاراستن نرخینه Yani wek em bêjin parastin ji xwe em bêjin îro ro ev nêzîkî em bêjin yanî çiqa serhildanê Kurdan em bêjin li pêş ketine belkî diwan serhildanan de belkî pir şikanandin çêbû belkî em bêjin yanî di wê derê de jî em bêjin wek tam milletê Kurd wek em bêjin di wê derê de hat dagirkirin yanî maf ji dest hat girtin wek em bêjin ji milê çandê de adet teqalîd jî ya milê ziman de maf ji dest hat girtin انها وەک پاراستن ئەو ئەرکێکی سەر هەر ملێکی جوانێکی کورد و گویرۆ وەکەم بژن دشۆرەشا ڕۆژاوات یاژی تاربەتی دشۆرەشا ئەم بژن دشۆرەشا کوردا وەک ئەنگەنەل بنرخین گەرەک ژیە خوا تێت بگریت بەرگۆ ئەرکێک سەر ملێ مەحەمیایە شخوا گۆما بژن ینی شخوا divê şoreşa hanê de jixwe hebûn û tunebûna me xwanê dike divê derê de li gor wê jî gerek em çawa yanî gerek em hewl bidin got em jiyanekî azad em jiyan bikin yanî em bêjin belkî em negêjin em jiyanekî azad jiyan azad bikin ama wek em bêjin ê got piş mere yanî yanî dîroka xwe nas bikin çanda xwe nas bikin Kurdistan bi çi rengî ye meselen mer kar vê bêje. دم باش داری دم باش چوایی باش بساعد ام کارن تناسک نavim dîna qamişloyê در çava çiku deri bajarê qamişlo باشه dişkengi ve tevli hezin komandos bû ev qederê di sala tevî xwetê komandos dijî cihê xwe divê akademiyê de digirî rast perwerde çawa derbas perwerde yani em bêjin kar û xebatê em didin meşandin ji rojbaşê heta ê barbaşê hem dewr dersên siyasî û him dersên eskerî em dibînin saha serokatî perwerdaşê dibirîs kîjan perwerde bandor tekiriye rastî rastiya serokatî û rastiya jinê gelekî em pêm bandor perwerde hemî hevalê xortin hemî jî rastiya bêjin dîroka jin bandor bi rastî yani desthilatdariya ser jinê çêbûye û qetilam jî em karin bêjin berî hezarê sala ser jinê çêbûye bi rastî yani em vê tiştî gelkî bandor bûn em gelkî kêfxweş bûn jî em hatin yani saha serokatî me nas kir yani jin pêşeng e jin ew jî kare yani welatê xwe biparêze berxwedanî kir yani jin jî em karin bêjin kar şoreşekî jî bidê meşandin xwedî îradeyê parastin ji bo kesayetê te tê çawa tê tu çawa parastinê dinirxîne tu çawa dibînî parastin parastin yani parastin ji bo me erkek ser milê me ye bi rastî yani parastina welatê xwe bikin yani welat ji me re dayîk e yani her tişta welatê me em zaten fedayî vî welatî ne yani tu şi dixwaze ji bo ciwanan bêje bangawaziyete ji bo ciwanan çi ye
يعني بيجن جواني دربه ام دخوازن او جيبان يعني تبقي قوال ببن ام ببن دستك وك رحكي ام الهمبر دجمن بالسكن ام قال لي خب بارز ام يعني بان قوازيان مجواي او جيبان فدوره تكوشين بكن كارو خبال بالمشاندن پشتی تجوی پرورده در که دی چوب که مثلا دما بچه ناو جواکی ده دی شوالی خوره بیجه ما اف درستاندن ایدی مراستی خاناس براسي اري مع ذات ام هاتن تش انجام ام مش پرورده بگرن ام جي دوري جواكي كن ام جي جواك اخوا يعني فيري في فكري جمهوريه في فكري ايديولوجي ام جي فيري جواكي بگن يعني جمل تش ملي جنيده تش ملي جوانا ده تش ملي حوالي ما براسي ام جي يعني سيرفي اساسي مهاتن يبو ام دوري ملل بگن باشه ام گلک سپاس یادت کنم سرکفنی جورد فاز صعب دم başlarım. دم باش ساچوان چاوایی sağ ol spas ام کارن تناسکن navim Sipan Şahine سر چاوا سیپان هوا سیپان چکو داری Kobani سر چاوا هوا سیپان اجمالی دست بکی بحث اکادمیه بک اکادمیه و چاوا در واسه ve jboroş akademi bugüşti akademi baş yani aval parvarde qad binen aval danustan aval jali fikri daji jali am ben pratik daji vagitne per gartin da aval atşedi be تشکن یه تبلی هزن کماندوس بودی 2021 am tabii hesa kumandos bun ja sadece parastine yani ben parastine rao am gişti am degrandas jali çanda jali zamanda jali şerri kapitalizm ser civake da jali askeri daji am kan bana gişti am dali parastine da degrandas پیوستی دید که در باسی اکادمی کو هاب ras da damam darbasi kumandos bun jali parastine jali ke av madgir dast مدید که مانی مد علی فکری داشته ها بود اکادمی اما چه پناسه بکن اکادمی علی فکری daha beter مرا کور داره daha beter مرا خاطر که ج دالی شر داشت دالی ام بیژن د مگود دست بگه مگود شر کپیتالیسم سر جوا که او شر که هری مزنه سر اساسی مرا در باسی اکادمی به مرا فکر خو بهتر کورتر که مرا بهتر مرا جوا که ناز که مرا در دور ناز که امکانش برو اکادمی ببیش پشتی اون جوی اکادمی در کهون هم بچون باجاری خو هونی چی بکن د پیش ام اکادمی در کهون تیش ما و داره ما انجام گرتی امکان پراتیک دا پک بینن گروه گوهرتنه چه بکن یعنی امزانن جوا کما گل ما کم پروردن لن گروه شرط چه بو او مجال گل خو پرورده بکه تنا بو انجام ملوه داره گرتی ام گروه ام گرا پر بکن گروه گل پرورده بکن زانبونا ام گرتیج به داره رخصنه ام گرا پر بکن گروه گوهرتنه چه بکن گوهرتن ابتر چه بونه بشید در باسی اکادمی راست گوهرتنه جان ملی به گوهرتن در چه بونه راست گوهرتنه چه بوی ام بین پرانی آلی دستداری ها سرشنه yani ew em bên civaka me em bên rojilata navîn bigiştî ew dalê xeta jinê de ew destdarî pir çêdibû me gurî wê guhartin çêkir zaten em bên şoreşa me di jinê de dest pê dike şoreşekî jinê zaten jin azad bû civa giştî bi azad dibe بله هوا سپانم گلک سپاس یادت کنم سرکفنی جورد فاز sağ ol spas bixêr hatin تماشاوان هجا ایرو مپهور جیانا شروان هزین کماندوس ده اکادمیا شهید بروسک بوتان ده ناسکر هر وها
شروان دوی اکادمیه ده دانه دیار کرن که درسا هری باندور الوا کریه او دیروکا جنم ده همان دمه ده شروان مکون عرب دا دیار کرن که اف ایریش لیدرا زوری قومی بون ند نابرا کرد و عربان دبون به دست رژیم بحث و دولت ترکیه بون وی اوای ام گشتن داویا برنامه خو حتی خلک کدم بمیدن و کیف خوشیه ده بخاطره و